Cova lokhulumayo from phansi eMpumalanga. Yabo namhlanje sizokhuluma ngothando. Yayibona lento le. Kune guest yami namhlanje uzongishayela ijika lana. Yayibona lento le. Igama lakhe ngubani? Musti Menti. I-nickname yakhe. Yayibona lento le. Shout out to Menti. Angazwakala phakathi sizokhuluma. Yayibona yonto leyo. Danko. Sure. Namhlanje ngikhuluma nobani? Ustilo ngikhuluma naye na? Ya uStilo okhuluma naye, Stilo sikhuluma naye. Okay, hayi ngiyakubamba lapha. Namhlanje usiphatheleni namuhla? Ngizokhuluma nje okusenhlizweni yami about uthando nje kunomuntu engimthandayo. Hawu. Ubhuti usemathandweni. Thini manje emathandweni? I wonder uthanda bani? Yes, namhlanje sizozwa indaba esikhiphayo. Okay, bani umthandayo? Sifuna ukwazi ukuthi bani lo mthandayo ukuhlangisa kangaka na? Mfowethu, nenye intombazane so ngidibane nayo. Emalangeni nje. Ubani leyo ntombazane bani igama lakhe? Ngathi ungasinikana ihlunyana ke sazi ukuthi bani le ntombazane ukhuluma ngabona nje ukuthi vele like in love. Inye nje intokazi akaMahlangu igama lakhe uSindiswa. Igama lakhe uSindiswa. Okay, right. Yakuphi ke le ntombazane? Ihlala ndaweni naphi intombazane? Around lana eKasi noma somewhere another location ngithola. Yona ize ngomsebenzi la. Ihlala lapha e5 eMhluzi. Ihlala e5 eMhluzi eChashini. Manje yini into like attractive lapha ngiyakubona nje ukuthi hayi shem usemathandweni like yamthanda man lo girl like ngiyabona ngathi like userious nje ngaye yabona namhlanje sinti nje ilanga lokuthi sikhulume nje ngothando yayibona into sikhulume nje ngothando yayibona leyo nto le so ngiyakubona ukuthi like umuntu like serious ngalo girl yayibona lento le so like ungathanda nje ukuthini kuye yayibona lento le sonke phela silasi kuKasi Culture TV yayibona lento le enga-describe ngaye umuntu onothando, umuntu opatient, umuntu ohambule, umuntu engithi mangimbheka ngibone ikusasa mina naye so-two. Intombazane right nje ngakusho nje ukuthi but okuningi ngizambona ekuhambeni kwesikhathi ukuthi uyajika cause umuntu phela akafanele ukuthi lithi uphose lapho sasulithole lapha yabo umuntu lalagoqula. Okay, ngiyakuzwa lapho Menti. So lo girl umthole kuphi? Umthole kuphi lokho lakuhlanyisanga? Ngiyabona ukuhlanyisa man lo girl lakuhlanyisa uphethe man uphethe. Umthole kuphi lo girl nami ngifuna ukumbona nje ngiyibone live. Yayibona leyo nto le. Girl lona ngamthola mangishaya around ngiba bangithumile lapha bebangithume eMhluzi Mall. Ngadibana naye lapha eRoots sakhuluma sa-exchange amanamba ke sacala ingxoxo yaxala lapho ke. Hayi ngiyakubamba yini into ezimisele nje yini like yini into oyibonile kuye yini into epontitional yini into especial kuye like into oyibonile nje kuye nje into like kwenza ukuthi like umthandi uyabona like uyamthanda yabo uziweza la kuKasi Culture TV ukuthi like express like imizwa yakho kuyena yabo leyo nto ndoda ne mara akukho kutheni ngakukhuluma ngaye yabo but I wish ukuthi le njoba ngifika la ku TV Culture ayibone le video. Okay, let me correct you. Kasi Culture TV ngiyakubamba lapha. Okay. So ayibone le video. Angilalele ukuthi ngithini kuye the way ngimthanda ngakhona yena ngiyamthanda vele. Angazi yena ngimthanda kakhulu. Ngimthanda udlula uChristmas. Hayi ngiyakuzwa lapha inhlelo zakho naye yini like into emisele kuwe into emisele like kuye yini into like o specific like into ufuna ukuyibona like ufuna ukuzibona ngathini man into ozimisele kuye into like inhloso zakho ngaye yayibona into ifuna ukuyibuilda na yini ngoba ngiyakubona like interested man kulogela I wonder manish safuna ukumbona ogela ohlanyisa uMenti ngaleyo ndlela yayibona yona sifuna nje simbone siKasi Culture TV. Yena ngiyafisa nje ukuthi ekuhambeni kwesikhathi ngithathe ngimenze umama sekhaya. Ngihambe ngiyovela ekhaya kiwo yabo. Into ebalekile ukuthi atshintshe isibongo. Into ebalekile yiyo le engenza ukuthi mina ngijabule. Atshintshe isibongo. Yabo because yeza ukuthi siyagibhida angifuni leyo. Mina ngifuna atshintshe isibongo abe ngowami.
yeah, inhlelo zami ngayo zokuthi vele abo mama sekhaya njena angizalele nje iy'ngane nje mina naye sakhumuzi sakhe umndeni sakhe ifamily. Hayi ngiyakuzwa hayi ngiyakubona ukuthi hayi userious ngempela serious ngempela manje ngiyabona nje ukuthi namalobolo nje aseduzane. I wonder lapha lo girl uyangena ku-YouTube uyangena ku-TikTok uyasibona yini ngoba Culture TV sitholakala everywhere, yayibona lento le ngoba sisemzansi uzosifica, yayibona lento le. So mina into engizokubuza yona, last question yami ngizokubuza yona, uzimisele ngalo girl, uyafisa nje ukuhlala ngoba ngiyakubona nje like uprepare anything for yena, uyayibona into le. So mina ngifuna ukubuza Culture TV ukuthi sazi ukuthi inhloso zakho zokuba ukuthi wena uzimisele vele ufuna like into like ngathini ufunani kahle, ufuna ukwakha naye vele ubudlelwano obuserious or ufuna ukudlala like ufuna ukwakha obuserious like ubuhlobo obuserious nje. Into engakubuza like ngathini ufuna ukulobola or ufuna ukushada izinto kanje khona nowadays thina abayimjulu yasinyiswa yebo. Ngiyakubona ukuthi wena usemathandweni, so mina ngifuna ukwazi ukuthi wena uzimiseleni nje, ufuna vele nje ukuthi vele uyovela ekhaya kibo okanye nakuhambeni kwesikhathi nisafuna manje naza neqala nibe kahle i-relationship yenu ibe strong ngaleyo ndlela ukuthi manje vele seningafika la to the stage ukuthi manje sengayovela ekhaya kibo, yabo. Ya yena vele ngiserious ngaye cause ya lokudlala kona sengiqedile ngidlalile ngaba enough, sengi-right my vele sengifuna ukusettle down, sengifuna umuntu o-serious. But yena the way ngibona ngakhona ama-basics kuye umuntu engimbonayo ukuthi lona umuntu ebantwini, umuntu engathi makafika kubomama angangirepresenta kahle, yayibona. Ungenza nje indoda emadodeni, ya ngakusho yiko lokho, yabona ngiserious ngaye vele. Ngiyafisa vele ukuvela ekhaya kibo nje vele izinto zami zingahamba kahle. Hayi akunankinga, thina sakufisela ukuthi izinto zakho zingahamba kahle. Thina la Culture TV siyafisa nje izinto zakho zingahamba kahle, inhloso zakho lesi usihlile ngalo mntwana wabantu ukuthi zingafezeka kahle, yayibona lento le. Okay, siza kubona kahle next time. Usixova lo khulumayo from Culture TV. Please guys, subscribe and like and comment. Ithi iBhayibheli asithwalisaneni, yayibona lento le. Danko. Yabonga nami.